अहनबदा हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउ पिजरे लंबी चटपा ngamdabadagi governor na helicopter tongduna lakhibadu ikai ningai ne haina hanagi chief minister o ibubina haikre amadi gwaltabi gi thogdokpu yaningdabaga loinana governor na miyamda lale haina sengdokadabani haina khongjang leptana changchile खुरुमजरी ISTB पाउ मिरेंग ताबिरबा पुनमकपु तराम नौकचुरी हौजिक फाउबगी मरुबा पाउसिंग मियामदा पिजरी एयरपोर्ट तगी राजभवन फाउबा लंबीदा चटपा ngamdabadagi governor na helicopter tonglaga chatki haibadu yamna ikai ningai ne haina hanagi chief minister okram ibobina ngasi congress bond da pangthokpa thauram amada paumi singa unabada phongdokre mahakna makha taraduna governor na helicopter tonglaga chatkibadu maduda ikai ga doribase india gi prime minister amadi union home minister ne mahakna makha tana haikibada manipur manungda manipur thaba yaroi haiba wafam asi governor na tasengna soikiba oiba tarabadi manipur miyam da soikre haiba ngamgadabani karigumba makok thongbagi ayaba yaudana mahar regiment ki kangbuna thabak adu sathaba oiramlagana makhoi gi mathakta chapchaba action lawgadabani haiki masidi khoi Manipur की प्रजा सिंह इकाई पीबने Manipur से इंडिया की सरुक अमा नत्ती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाईबीरोबा अखोई लेरिबा मणिपुर की प्रजा सिंह अखोई मयाम खनजरगा मणिपुर से अखोई साई थन्ना अखोई ngaksenaba सेंगना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हाईबीरो मधु क्लैरिफिकेशन तौबिरोबा अदुगा मणिपुर से इंडिया की पार्ट अमने हाई तारगदी मसीबु भारत की मैप तगी मणिपुर थाबा यारोयन थारिसे मसी गवर्नर होइबा याय सिक्योरिटी एडवाइजर होइबा याय डीजीपी होइबा याय कनानोमना ऑर्डर तौरिबसे मधु लाले हाइदना मणिपुर की प्रजा सिंहदा अइना खंजबदती मसी मोय हाइबम थुई हाइबसी करिगुंबा मोयना लानमगदेबको मोयना लाना एडवाइस तौबोरमगदी मसी हाइजगदबनी हाइबसे अइ सुमाइना अइ थमजनिंगबनी महारेजिमेंटो अदुना मणिपुर की ममिंग से लौथुउ हाइना हाइरुसे मोइना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मथक की ऑर्डर में याउदन तौरमदब तारगदी हुजिक फौबा महारेजिमेंट की कांगबू से एक्शन लौदन तुमिना लेरिसि करिगिनोबा हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मखा तारादुना बीजेपी की लेरिबा एमएलए अमदी मखोइबु सगलिबा कांगबुना पुनसिनदुना कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इन्ना लेंगाक सेमनना होनबगी महुत्ता CSO सिंगदा ओनसिनदुना ताइनबासी मसागी मथौ मसक खंगदबगी थवोंगनि हाइखे कांग्रेस -5 से माइनस तौरोबा 55 नत्रा अदो कुकी सिनाउजिंग हुजिक लाकपदा कितंग नुंगाइति हाइगसु 45 नत्राबा 45 तो हानसु कन तौरगा राजभवन दा उंत पुंझलगा मोय उंतंग अखोई कॉन्स्टिट्यूशन पीबा हाइ तारे अखोई हकनिको गवर्नर दा हाइजगदम नतिएबा अखोई गवर्नमेंट सेमगे अखोई लीडर से लेरे हाइबसे हाइगे हाइदना CSO पुंजन नबिउ जो इकाइद्रा बसे इरेस्पोंसिबल लोइबा मदु स्टेटमेंट नेना इदि समाइ थमजनिगे Manipur State Transport Bus ta Manipur thaduna chatpa yaroi haina gwaltabi da thokiba thodokpu yaningdaba phongdoktuna Chanbigai apunba maira paibi lofna sinduna Chanbigai mayai laikai Laishram Community Hall da miyamna wakat mifam sathakre ngasigi wakat mifam adu da Manipur da singnaba lepkadabani India na maite muthana na bahona balepu gwaltabi gi thodok governor na Manipur gi miyam da lale haijagadabani amadi president rule na Manipur gi miyam da nungai na hana dabagi thodok khudakta lepkadabani haiba plakat sijnake wakat mifam adu ga mari Lainana Chanbigai apunba Mairapai Bilof ki convener Sawam Sanatombina Manipur State Transport ki vasta Manipur thaba yaroi haiba thawngasi India government na Manipur bu singtam khaidoktuna thabak tawrabra haibadu handaki thawngasi na mayek sengale asigumba thawngasi Chanbigai ki miyamna yabangamloi PR lenga kasina miyam gi apamba sing thabak oina tarakani khalubani adubu miyam gi apamba ga tayonare Manipur bu thukai bagi thawong sangsilakpa oina ure masida mama oivisingna tumina leisen bangamloi haujikti Manipur gi MLA singsu amatto oina पुनसिन बिरो मसा मसागी खलका थबक तौब तोपिरो मखोइगी थवोंग मियामना थाजबा ngamdre CSO सिंगसु अमतो ओइना पुनसिनदुना मियामगी अपाम्ब सिंग थबक ओइना तौदुना इमालेबा कननबा होनसे हाइकी खोइना भोट मयादा अखोइ मियामगी प्रजागी सेवा तौगनी हाइदना मोइना मखौ पोंग लाउगिदना मखुट लोनदना हाइगिबदो हौजि यामना तंजा सारे मतमसिना मखोइना मदुगी थौदांगदो लौरक्त्रगदी
मखोगी तमक्ता अखोई मखोगी मथक्ता अखोई थाजब लेत्रे CSO सिंजु उंग्र लेरबदी इमा लेबाक से कनम ngamloi पुजन बयाबा कराइदनो अखोई पुन्न फमिनरसी पांगन पुथोसु पुथोमिनरसी कनादनो हाइरबा याबा जगा आमदा अखोई हाइरुरसी हाइबदा ताबिद्रेदना इरोम दो मैखोई मीगी चेंग अरेम खरा चारागा मीगी पैसा तोलो खरा फंगागा DC दगिना गवर्नर दगिना पियोन स्वीपर भावदा होजी होजी अखोई तोलो फंगी हाइदना आई युम फजबा सानी आई लौ लेनी आई फिरोन फजबा सेडी गाड़ी फजबा तोंगी हाबगी वखलोन थादो पियु गसिदगी अदोंगी युम अदोंगी फजबा गाड़ी दो सही कुनगी मतुंगददी लोइन उट वनगी ने हाबसे कोबिगनु तुंगद सरुक याखिब मियामना मणिपुर थुगाइबा यारोय मथौ हैतबा गवर्नर चटपिख्रो इंडिया लैंगा के पॉलिसी यानिंग दे हाबना चिंगबा खोलाव के सुलावखी मणिपुर थुगाइबा मणिपुर थुगाइबा मणिपुर बने मथौ हैतबा गवर्नर या गवर्नमेंट की पॉलिसी मणिपुर मुथनना सिनबा थवोंग यानिंगदबा फोंदोक्तुना इम्फाल मोरे लंबिगी सिंगजमैदगिना लिलोंग फावगी मनुंगदा मियामना ह्यूमन चेन सेमदुना खोंजंग संगसिनख्रे अमुको पोइरै लेमरोल मैरा पाइबी अमोवा कोहर अमदी MSF की लिसिंग मखादा सठखिबा खोंजंग अतुदा मियोय क्याना लंबिदा थोरक्तुना ह्यूमन चेन सेमदुना प्रोटेस्ट तौखी प्रोटेस्ट अतुदा मणिपुर मुथतपा यारोय मणिपुर की गवर्नर ना मियामदा लाले हाइजगदबनी सिक्योरिटी एडवाइजर अमदी DGP अनिमक फम थादोकदबनी हाइबा डिमांड तौखी अमदी खोलाव क्यासु लाउखी इसागी लम्मा कनेसी मणिपुर कदम जाते इसागी दम तमाम सारा सिंगदम मवार बदे कोइला अदुना मणि बजै याबा जाति की मी बगा भाग थम यारोय बवाई से आय को छुलाई अदुना माको मणिपुर की पूजा पुन बगा लाले बवाई से हैन गदबनी आ मसा बंग लाले हादि बगा अखोय बना बाई थम जमा बवाई से अनमरे गवर्नर फैन मणिपुर तो लाले मणिपुर प्रजा गवर्नर लाले मणिपुर प्रजा गवर्नर लाले Manipur Mutapa! Manipur Mutapa! Manipur Mutapa! Manipur Mutapa! अमरोमदा सिंगजमई चिंगामखा चिंगामथक नुपिया पुनबलुफना कॉलेज रोड यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन की बिरेंग मखादा चिंगजमई चिंगामखोंगदा खोंजंग संगसिन की खोंजंग अदुना ग्वालताबी की ठौदोक यानिंगदे मणिपुर की गवर्नरना मणिपुर मियामदा लाले हाइजगदबनी हाइबगी डिमांड तौकी सिंगजमई चिंगामखा नुपिया पुनबलुफ की जॉइंट सेक्रेटरी सिजे गुरुमयुम पुइनबटिना पेंदबा वाफुं क्या थमलकली चीफ सेक्रेटरी खुदक फम थादोपा गवर्नरना अखोगी प्रजा मियामदा लाले हाइना हाइगदबा मसी नत्रगदी अखोइना संगसलिबा खोंजंग से लेप लेतना नोमगी मखाताना संगसलकनी अखोई प्रजा अखोइदा मोइना वाहलिबा मणिपुर हाइबा वाहै असि मुथलगदी मणिपुरदा लैरिबा येलौमी प्रजा अखोइसे कमाइना खांबा ngमगदबदो अदुना गवर्नर DGP एडवाइजर अहुम से खुदक फप्ता दोपा अखोई मणिपुर की प्रजा मियामना पामजै मणिपुर थाबा यारोय हाइबा ग्वालताबी की ठौदोक की वारेफ अदु मणिपुर मियामदा सोइख्रे लानख्रे हाइगदबनी हाइना कोकोमिना लमजिंगदुना मियामना संगसिलकपा खोंजंगी सरुकम ओइना खुराया पुनबा मैरा पाइबी लमलोंग कैथेल इमा सिंह याइफल लमजिंग नुपीलोफ खुराय साजोर थोइदिंग जम लैकाय अमदी खुराय की तोंगान तोंगानबा लैकाय दगी इमा सिंहना खुराय लमलोंगदा पुंदुना यानिंगदबा खोलाव क्या लाउख्रे खोंजंग अदुदा मणिपुर थुगायबा यारोय इमा लैवाकना याइफ्रे लॉन्ग लिव मणिपुर की गवर्नर मरमदा हनख्रो DGP सेक्रेटरी एडवाइजर चीफ सेक्रेटरी फम थादो हाइबन चिंगबा खोलाव क्या लाउखे सरुग याखिबजिंगना एपोलॉजी टू मणिपुर और लीव मणिपुर द सिंगनरक लेपकदबने गवर्नर ने एपोलॉजी तौगदबने मणिपुर थुगाइनन बसिनबा इंडिया लैंगा के थौसिल यानिंगदे हाइना थाबा प्लेकार्ड सिंग पाइखे खुराई लमलोंगदा इमा सिंगना पुन्ना पेंदबगी खोलाव लारबा मतुंगदा मखा ताना इम्फाल इस DC टमना रैली अमा चटखी मणिपुर नुंसीदबा मीना मणिपुर रूल तौबा यारोय मणिपुर थुगाइननबा सिनबा मणिपुर मसक खंगदबा गवर्नर चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी एडवाइजर अमदी DGP मणिपुर DG मणिपुर थादोक्तुना चखिगदबनी हाइना खोलाव क्या लाउदुना DC बिष्णुपुरदा थोमजिंदुना मेमोरेंडम सुपिशिनख्रे हौखिबा मे कुंदा सिरोलिली फेस्टिवल की पाउ लोबो
चटपा पाउमीसिंगी गाड़ीदा मणिपुर थाबा गाड़ी चटपा यारोई लौथो हाइना सेंट्रल फोर्स ना थिंखिबा दुगी मायोक्ता कोकोमीना संगसिलकपा खोंजंगी सरुका मोइना ngasisu बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदगी लाकपा तोंगान तोंगान बा CSO सिंह मैरा पाइबिलोफ सिंह क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंह यावना मसिंग यामलबा मियामना मणिपुर की गवर्नर चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी एडवाइजर अमदी DGP मणिपुर थादोक्तुना चटखिगदबनी हाइदुना बिष्णुपुर कैथेलदगी मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स फाउबा मियाम की खोंगचत चतुना DC बिष्णुपुर गी सार्सपुरीबा ADC टोइजम ओपेंड्रोदा मेमोरेंडम पिशिनबदा बालगी प्रेसिडेंट L देवशाना पाउमीसिंगदा हाइकिबदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान बा इमालोफ मैरापाई बिलोफ अमदी CSO सिंगी मिनिट कुन्ना सर यादुना ADC ओपेंड्रोदा मेमोरेंडम पिशलबा मतुंगदा L देवचाना मखाताना हाइकिबदा मणिपुर थाबा यारोई हाइदुना सेंट्रल फोर्सेस सिंगना हाइकिबा अदु मणिपुर दा पुन्ना खुंदामिनोरिबा मियामदा इकाइबा पिबनी मणिपुर से इंडिया गवर्नमेंट नमसे ताना थुगाइना नबा सिनबा मानबा मओंग अमदा चथरकलिबा लालोंग असिदा इखोइना तुमिना खक येंगदुना लेरोय मणिपुर से फुरुप कयाना पुन्ना खुंदामिनदुना चही लिसांग कया पुवारी लेजबा लमदम असिबु मसक खंगदबा गवर्नर चीफ सेक्रेटरी सेक्यूरिटी एडवाइजर अमदी DGP ना मणिपुर मियामदा लाले हाइना हाइजगदबनी लोइनना मणिपुर थादोक्तुना चटकिगदबनी हाइना मखा ताखे नुमितुदा थोखिबा नुंगाइतबा इकाइबदु मणिपुर सी रूल तौरिबा गवर्नर ना चीफ सेक्रेटरी ना सिक्यूरिटी एडवाइजर ना मदु सोइग्रे लानग्रे मतमदुदा लैरंबा सिक्यूरिटी पर्सनल सिंगदो सस्पेंड तौरे नत्रगा अदु तौरे हाइबगी ngaसी फाउबा एक्शन पाइखतबा उदबा मणिपुर दा लैना मणिपुरी अकोइबो इकाइबा पीबसदी यारोय मणिपुर की लमदा करिमत खंगदबा मियोय खरना लागा मणिपुर इंटीग्रिटी काइननबा सिनबा अदुगुमलबा रूलर सिंग अदो मणिपुर थादोगा चक्रो गवर्नर अलोंग विथ सिक्यूरिटी एडवाइजर चीफ सेक्रेटरी पुनमक मणिपुर से थादो चक्रो मणिपुर थादो तब नत्रग रिजाइन तौदब तारगदी हेन अकनब खोंजंग मयाम डिस्ट्रिक्ट वाइड चंगसलकनी आइबा खोंजंग दुग इरोइना नंगासी मदुगी मेमोरेंडम बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के थ्रूदा गवर्नर यौना बाय कोई पीबल लाक्चबनी ग्वालताबी थौदोक मरी लेना मणिपुर की गवर्नर लमदम असगी मियामदा लाले हाइगदबनी अमदी DGP चीफ सेक्रेटरी सेक्यूरिटी एडवाइजर फम थादोकदबनी हाइना खोलाव कया लारो फाव गवर्नर ना थवoi वावoi दबा मवोंग द तुमिन लैसिलेबासिना लमदम असगी मियामना हेना साउननबगी मचाक ओइरे हाइना कोकोमी स्टूडेंट विंग की कन्वेनर सुखाम विद्यानंदना फोंदोक्रे वाफम असि लमफेल पातलैबा CEO अमदी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिस सो लोनबा अमदी मदुदा इंडिया हाइना थारिबा अदु मुथतलबा मतुंगदा महाकना पाउमीसिंगदा फोंदोकिबनी विद्यानंदना मखा तारदुना मणिपुर की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी कल्चरल वैल्यू अमदी लमदम असिदा लैरिबा मियामबु थवoi उसिट्रबा थवोंग उलकपा सि तराइना लौदे थेंगनफम थोकपा चपचाना थेंगनबा कोकोमीना मतम चुपदा सेम साधुना लई अमदी लमदम असिगी मियामना इंडिया हाइबा वाहे असि ताबा पामक्तबगी खोलाव कया लाकपदगी इंडिया लैंगा के लोशंग सिंगदे इंडिया हाइना थाबा अदु लौथोकपगी खोंजंग असि संगसिनबनी हाइखि मियामदा लाले हाइजबगी थोंग असि फो पांथोकबा लेत्रि ngarang makso akhoi gi manipur gi governor si ngarang mana imphal da thungnaba matamda manipur gi miyamna wari sanana magi tanja ma longnana ba airport line da miyamna khorang ngai duna leibani adubo miyam gi oiba interest ki wang mada mana miyam unadana imphal airport gi mangna kangla tamna helicopter da sat khibna manipur gi miyam da adugumba usit hawui da gi thong man thong sin mara mai kanda manipur gi miyam gi thamoi gi pen da gi adugumba miyam gi kholaw ase henene cancel bagi masam oiri masigi manung chana khoi kokomina ngarang penadraba miyam gi mo chelakanda essential service na taba adugumba central office thingjan bai khongjang changchel ani na lakthokki be saru amoina khoi ngasi ase asigumba central institute sing ase khoi thingjan bai khongjang che satha jarakpani manipur haiba wai se makhoi ni sinaba yaru hairabani na khoi manipur miyam na su india haiba wai se khoi tabada hangoire khoi tugat chare haiba wai don mar makana miyam na india haiba wai se na khongda taning dre haiba miyam gi oba kholaw se cancel question mar makanda khoi ne su ngasi india gi asigumba ba ward ase lakthok bai khongjang ase khoi satha jarakpani haiba hamdu ko commission phani mo chinjar gai thamjari मणिपुर के पुनबगी सक्तम कायबे यारोय मणिपुर मुथननबा होनबा चीफ सेक्रेटरी DGP सेक्रेटरी एडवाइजर रिजाइन टौ मणिपुर गवर्नर न मियामदा लाले हायो हाइबा खोलाव कया लाउदुन ngarang numidang कोकोमीना सेंदुना ककवा नावरेम लेकाइदगी सिंगजमई फावबदा लैरिबा मैरा पाइबी सिंग अमदी मियामगा लोइनना मैरागी खोंगचट अमा मोइरांग खोम फावबा चटख्रे मैरागी खोंगचट अदु लाकपदा पुलिस अमदी सेंट्रल फोर्सिंग की माइकेदगी अकनबा सेक्शन थौरांग लौखटकी अदुबु मैरागी खोंगचट अदु यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मओंग द चटपना मरम ओइरगा पुलिस का मुकनाबना चिंगबा थौदोक सिंग थोकिदे मणिपुर PR थंब यारोय मणिपुर के पुनबगी सक्तम कायबे यारोय मणिपुर मुथननबा होनबदा
Honorable Chief Secretary DGP Security Advisor resign to Manipur Governor na miyam da lale haizagadabani haiduna ngarang numidang Khagempali Panthak Pankha Mairapai bina Khagempali paring the human sense semduna slogan kya laukre tha sigi kunda Manipur State Transport ki bus amada Fort Maha Regiment ki personnel singna satharakiba lujadaba thong adubu yaningdaba fongdokladuna yelhomi kanbalof kairak maning laikai wabagai hianglam Koidum Amadi Mayenglam Jong Sinduna Miyamgi Oiber Rally Ama Hianglam Wabagai Lamkhai Bazardagi Hauduna DC Kakching Office Pauba Lakpada National Highway 137A gi Kairak Yawabung Mapada SP Kakching Priyadashni Laishramna Lusingduna District Police Kakching gi timna thatuna rally adu mapung fana salhan khidre SP Kakching Priyadashni Laishramga wari sanarba tungda rally adu da sarugya kiba lusingba miyoi khara khangatuna DC Kakching Rohit Ananga unaduna wari sanarba tungda rally adu lotion ki DC Kakching nasu district asigi miyamna pamliba pambasing mathak thongba singda paudamgani haina thajaba piraki haire rally adu da Manipur muthatpa yaroi Manipur muthatnanabagi marampiu Manipur gi Governor DGP Security Advisor from Thado India gi Langak Londa Manipur miyam na thajafam thokte Manipur dagi Central Force sing halhan ko haina chingba placard kya sizinaki India ki Hanba Prime Minister Weramba Pandit Jawaharlal Nehru ki humfumathoi suba death anniversary ki thauram Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna BT Rota laiba Congress bhon da pangthokre thauramadu da hanagi Chief Minister Weramba CLP ki leader Oriba Okram Ibovi MPCC ki President K Megasandra hanagi Deputy CM Gaikhangam MPCC ki VP Vidyapati Sanjam amadi atai Congress ki masak nairaba thomi kyasu sarugya ki thoram adu da CLP ki leader Okram Ibobina lusingduna Pandit Jawaharlal Nehru gi mitamda laisu katuna ikai khumnaba utkhi thorong mari lenana hanagi Chief Minister Okram Ibobina Pandit Jawaharlal Nehru na India bu ningkha tamba purakna na bahona bada chobo thodang lawramba misak amani mahakna leibak asigi damak piramba amadi lawramba thodang loiba nairoi malemda leiba mipong khudingmakna Pandit Jawaharlal Nehru bu India gi new architect of India haina Hainori bani technology ki lamdabu oiro hiram khuding makta ngasi India na malem gi chakhat lamjenda yawbangam libase mahaki chawrba thodang nani Manipur da thogliba irang asi chahi ani helak level double engine gi lenga asi na ngasi fawbada lotion bangam dre hauzik faw wathok asi lotion bangam dre basi lengak pa heitaba natraga thogliba fibam asibu fazana handle toba heitabagi ra president rule lairiba Manipur asi India gi prime minister home minister gi makha da lenga asi lairibani haike Magi itihas mana pibiram balai paksida pibiram ba contribution sidi thadana loiroi doba hiram khuding makta sector khuding makta sembiram ba mana tawbiram ba mayam duna ni haujik Bharat ase adunga sidi Bharat ase India gi super power line se sugumba India gi ihan hanba prime minister oibiram ba Pandit Jawaharlal Nehru Sauba contribution madu ningsing ba waina haida ya khoigi ngasi si Manipur Pradesh Congress Committee na sinbi langbi duna organize tawbiduna ma ki mafamda khoi khok non duna kai khumna ba utseri bani khoi New Hope Life Foundation for Disabilities Singmai Awang Laikai near Kevulam Jawgi Nipalak Subamapo Kumon Thauram ngasi Kwakaitel Akham Laikai Delaiba Amukogi Conference Hall da Pangthokre Tharamadu da Santata Kelambam BP New Hope Life Foundation for Disabilities Amukogi President Nandoluwang Nachingba Singna Sarugyake Nipalak Suba New Hope Life Foundation for Disabilities Pangthokpogi Tharamadu Kamari Lainana New Hope Life Foundation for Disabilities ki Treasurer Chingangbam Ashana New Hope Life Foundation for Disabilities asi disability singna thengnariba khudong chadaba amadi makhoi gi leiba awara pa sing asi menkhana ba pandam da lengkhatuna thabak torokpa chahi nipan farakle makha na hena thabak taunana ba housing New Hope Life Foundation for Disabilities ki lamlerga sanglen saba ngamdriba singamna ba khona bada miyam ga mateng pangbi bag loina na hena disability singi damak thabak tawjagi haike Hope Life Foundation for Disabilities ki ngasi akhoi sahi nipan mapung pharakpagi foundation de ma akhoi sinjabani ngasi angang singsigi program hoina akhoi ngasi pangthok jabani hojik sing angang singsigi awara pa se akhoi na dum moigi ngamna ba dum mateng pijaraga da sum lakjabani ta ka so akhoi train thoi trom direct sum function je thangna mathang am pangthok jarabani ado ngasi gi sidina sahi nipan mapung pharakpai akhoi foundation de ta jabani ba ko ngasi je adu moi mayam singsigi akhoi na ngamjaba khatang gi presentation pijage na tawjabani
United Nations Office on Drugs and Crime gi makhada Coalition Against Drugs and Alcohol kadana sinduna satharakpa United Family Skill Program in Manipur ngasi loishinbaga loinana saruk yakhiba singda certificate yenthokpagi thoram Imphal Hotel Sangai Hall da pangthokre thoranga mari leinana United Family Skill Program Manipur gi coordinator su oriba kada gi General Secretary Takhelamam gi Chandra Maiteina mahiroi amadi makhoi gi mama mapa punna saruk yahanduna Sathakiba Thauramasina Haurakliba Angang Singda Imung Manungi Oiba Wakalon Chanchinduna Mayai Kabachinjak Amadi Kunai na Pamdaba Tabak Singdagi Laptok Hanba Ngamlagani Makatana Mayai Kabachinjak na Pidaba Saitengi Matang da study Taunanabagi Saruk Amasu Yauba Maramna study Asi Lorakpada Mayai Kabachinjak na Pidaba Saitengi data Amadi Soidana Pangbang Ngamlagani Haibagi Tazabasu Lady Haiki Maruina Hoi drug ki affected whereba state whereba Manipur Sida Hoigi combined to the families Manundagi drug problems in Chekra Lakshan Bayagadi and prevention ki part Sida Sumaina Hoigi even the Sigi Mahada programs Pangtuk Chavani Aduga Sigi programs Sida Maru in a family sing the interactive oiba Aduga Moigi Angang sing na a home balapa changes behavior Mamsi machine Nainakanda Hogi life skills Hena Hengal Halakanda Maru in a drug kumba Natraga Atopa social anti-social element Mamse Masi Changak Tanabagi Damta Pangtok Chaba Adu program Makakne Adana Sigi session Sing Siloshan Bagi Thoramse Programatum the Hoi research study Sumakatari research July August Friday the Hoi Madugi report Amaka Soidana Hambangam Gani Habigi Dumba Tazabasu Moirang Assembly Constituency da Kanagumba politician Karana Laglaga JJM gi matang da chamjarba miyam da utchairamba kupna thijenba watpa thawongni Mahaki Assembly Constituency gi miyam gi damak award pa leitana na ba mahakim matam da di khona khigene haina Assembly Constituency gi MLA Thongam Santina Moirang SC gi manung chana leiba trong laubi amadi kha leimram tera khongsang bida MLA na lanai gi oina borewell hutuna ising pina na ba thawrang tawriba sing koina satuna haktheng na yengsin bagi khongchata haikre MLA na makhata na JJM Haribas ki masi center gi makhada English singani ka taraga tare taraga nipan da laki bas ki mamani mahakna Moirang AC da MLA oina karakpana English singani ka kungani thoi dagini hairaduna mahaki mamang da miyam gi mihut oiramba singna miyam gi yaifana bas ki masi gi makhada paikhat lambag gi mahakna karigumba hiramamata da mari leinade tawbutabu government haibasi makha samtharakpa oibana Atopa Singna Paikat Lamba Orabasu Skim Singasi Fail Oram Labasu Mahakna Assembly Constituency Sigi MLA Orakpadagi Englishing Ani Kungani Toigi December Tada Mahaki Lanai Poketagi Singi Awaba Mayok Nariba Assembly Constituency Sigi Miyam Gidama Kalaga Moirang Turel Marilgi Water Supply Scheme Sigi Ishing Low Form Forward Chatuna Atek Akai Sing Amadi Water Storage Tank Sengdoktuna Ishing Karapiba Hauraklabamatungda Englishing Aniga Kungahumdoigi Megitang Ohumdagi Irang Asi Laki Badagi Makatana Miyam Gidamak Mahakna Kanjaramba Taknanaba Ising Piba Haiba Manglan Adumakti Mai Pakna Pangtokpa Ngamdana Lerakibani Haiki Puchen Chawasingna, Landa, Hibi, Masagi, Putuaga, Tawiraga, Pazari, Awadu, Miraga, Hibi, Mangadi, and Nuaja, for the Tabjaraga. Nasi, who lives one number 5 tani, and one number 6 over Hutkani, Sakagi, Kudong Salvador, Jose Prazada, Pibangam, Dagaso, Ay, MLA, Amoila, Ay, Tawabudi, Prazai, the Tawadi, Wakalon, Dudani, Aduna. Kanagumusik the Moilang, the Lakbiraga, Lana, a Piparaj, Salam, beginning by Wakaldo, Tadok Piu, Wajula, Ay, Punagi of the. Dhanamanjuri College of Teacher Education DMCTE Imphal na chahi khudingi pangthokna lakpa annual community contact and extension program gi Sarukama Oina Academic Station 2024-25 ki Oina Numit Marini Chathagadaba program gi ahobodanga si Jennings Blood Center ga khusam naduna voluntary blood donation camp ki thauram pangthokre thauramaduga mari leinana program coordinator Dr. Chongtham Khogenbrana Oza Singna community level da lawgodaba thaudang amadi miyam gi dabak karigumba khara taunana bagi wakhallon da yumfam oraga program asi sinbani blood donation gi program asida maru oina hospital single leriba igi award pakharadang orabasu men khatpa ngamgadra khanduna trainee singna blood donate tabuni makhatana heng akampata leiba relief camp ta relief distribution amadi college ta sensitization program amadi social service camp na chingba pangthokani hairi college asigi trainees teaching non teaching staff singna pulaga leibaga sida hana gumna ing tappa marache na panba lamda mama oirakna naba isor da thauni jari hairi panba yai haukiba chahida su relief camp amadi hospital kharada community program gi makhada mateng pangkiba laikre haibasi koigi program si koigi 4-day community contact program da koigi bed singi
ꯇꯝꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ तोंगानबा अखोई कम्युनिटी कंटेक्ट प्रोग्राम है आईडियल कॉलेज दा लेबा अखोई कनोसिदा रिलीफ सेंटर सिदा पांथोक सकदबनी Manipuri Student Federation MSF ka mari leinaba organization ne haiduna miyoi kharana semba Manipur Youth Front MYF asi khudaktagi thingzilai housing luraba tanja sida sigumba luf kaya semjinduna miyamdagi senkhai thungkhai tawriba sing MSF na mireng changduna leiri haina MSF ki General Secretary Sundar Kumanna fongdokre hiramasiga mari leinana ngasi kwakaithel thaunaujam laikai de leiba MSF ki office ta paugi mipamama pangtuktuna MSF ki General Secretary Sundar Kumanna miyoi kharana semba Manipur Youth Front MYF kawba asina luf ki mingchat thiba yaba maongda thabak kaya satharambadagi luf asigi masana masabu convener amade ko convener ne haijaba misak sing adudi convener asem sanatomba ko convener administration irengbom papil amade ko convener finance in charge oinam ningtamba maitei hairiba mioi ahum asiga MSF ka faminaduna wakhal tamnerba matungda hairiba thabak sing asi amuk hanna tawjaroi haibagi thajaba supibaga loinana khudaktagi hairiba Manipur Youth Front haiba lub asi thingjille hairi Hana masabu convener amadi ko convener ni haijaba misak sing adudi convener da asem sanatomba sing ko convener da administration irengbam papil amadi ko convener finance in charge oinam ningtamba maitai hariba mioi ahum masine koina ngasi punna phaminna jaribasi aduga loinana hariba mioi ahum ji khatana tana tongan ba mioi manga taru omaga makoina educative ki list ne na harakanda da WhatsApp group amada semam bai koi thengna jai adubu koina haijarakpagi matungina makoina tongan ba makoigi lanagi interest da hariba thabase koi tawjarubani matungda mona tawjaro haiba wafam se makoina thamakanda da koi punna phaminna kan wakan taminare loinana hariba Manipur Youth Front hariba organization asisu Manipur Students Federation MSF na ngasidagi amuhanna thabak tawba yararoi haiduna hariba organization asi MSF na matam chupagi oina thingjele haiba wafam su media gi mamangda miam khangna thamjari Housing Power American atin break amtang laujari मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्त फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup I gaming Ahibam Kumar Singh NEET UG 2022 exam da Manipur gi oina state topper oiraki and I am a very proud student of Comet Coaching Institute. होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनदरी अदुना हिदाक लांथक कयामा चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभरनबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breaking Matungda Mayambum Kana Taram Nokchari Luna Namakataba Pau Pizari India gi Ningtam Ihoda INA na Moirangbo Awangba Thakta Pukat Piram Libasi Ekoi Khudingmak na Kaufom Thokte Haina Jagat Guru Sankaracharya Swami Amritananda Devtir na Sambod Sampak Santi Habathimda Moirangda Laiba Indian National Army INA War Museum Memorial Hall da Remembering Netaji Subhash Chandra Bose haina pangthokiba thoramda Haikre KRC Foundation amadi INA War Museum Local Advisory Committee ani na punna kusamnaduna pangthokiba thoramaduda Moirang SC gi MLA Thongam Santi Akhil Bharat Hindu Mahasabha gi National President Rajeshwari Chaudhary amadi Biswa Hindu Parishad ki Secretary General Bajrang Lal Bagrasu Sarugya ki Jagat Guru Sankaracharya Swami na INA da thunglabaga ing solising amaga chamapan nimfuga tareta India gi Laimaida INA gi Bahadur Grove ki Luchingbak
Colonel Saukat Ali Malikna India gi laimaida INA gi India na ning tamle haibagi ihan hana firal singkhat khiba Moirang gi Kangla da changduna yengkhe Tungda INA War Museum Complex ta laiba Netaji Subhash Chandra Bose ki mitamda Jagat Guru Sankaracharya Swami na luchingduna laisu katuna Netaji na India gi ning tamna narba lauramba thaudangbu ikai khumnaba utke amadi INA War Museum da changduna malem gi Second World War gi matamda INA gi lanmi singna sizinaramba lan gi oiba polam sing amadi ariba matam gi INA gi photo collection singsu yengki Jagat Guru Sankaracharya Swami na makata na INA na India gi ning tam lanjang da lauramba thaudang aduke matik chawi Moirang Lairambana ngasi India gi ning tamba fangbani INA bu hena masak thokpa mawong da pukhatnaba mahaki angamba thakta honagani haiki नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की मुख्यालय का गठन किया था। यहाँ पर लाखों लोगों का बलिदान हुआ था। यहाँ से देश को क्रांति की प्रेरणा मिली थी और यह जान के मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले आज़ादी का तिरंगा यहीं पर फहराया गया था। तो आज़ादी के मामले में मोइरांग बाकी देश से आगे चल रहा है। आज़ादी की प्रेरणा देने वाला यह स्थान अभूतपूर्व ऊर्जा का स्थान रखता है और मैं इस स्थान की महत्ता तब इस कार्यक्रम की ओर बढ़ जाती है। इस अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनके ओजस्वी वक्तव्य को आपने सुना। हम उनके इन सभी वक्तव्यों से सहमत हैं और हम इस बात में समर्थन करते हैं कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक स्वयंसेवी संस्थाओं तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक इस बात को पहुंचा करके और इस आयोजन को शीघ्र से शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करवाया जाए। इसमें श्री शारदा सर्वज्ञपीठ कश्मीर आप सबके साथ है। Sarugyakiba Moirang Assembly Constituency ki MLA Thongam Santi Nangalingi matamda Moirang asi ing na chikna mara tapna panbalebak ama oiram labasu ngasidi Moirang apikpa wakhalon chenba miyoi kaya lerakpana saukhatpada thinthaba lamdam ama oire haibe yare adubu khudingbak oiduna sungalingai matamgi Moirang adu ohenbada aikhoi khudingbak punsinnaduna amuk halaknanaba honaba mathau tai INA na ning tamba puraknanaba honabada Manipur Moirang miyam na laukiba thaudang ado hauji aikhoi punna lauminaduna chakotpa lamdam ama oiminarasi haina appeal tauki. Manipur was a very peaceful land in ancient time. Love, understanding, brotherhood and harmony were value of our society. But today our society is a fragmented, narrow-mindedness and the sectarian outlook have become order of this day. In this hour of critical situation, visit of His Holiness Jagat Guru Sankaracharya Swamiji in Manipur is most welcome, and I hope it will take place and Manipur will come back to normalcy and peace will prevail everywhere. July tarukta MPP ki General Conference pangthoklaba matungda full-fledged President Khanbagi Mikhal pangthoklagani haina MPP ki General Secretary Administration Dr. K. Muktas Nana Paumi Singha unabada fongdokre MPP office ta Paumi Singha unabada Muktas Nana makha takibada haukiba megi tang kunga manga da fongkiba Central Committee ki mifam da laukiba waref ki matung inna July gi tarukta GM Hall da ayuki pung nifan dagi Kendra Committee ki President State Delegates amasung Central Committee ki General Conference pangthokba matungda nungthil pung amadagi mari former President Khanbagi Mikhal pangthoknanaba thaurang taure hauzik lairiba Manipur gi fibam asi National Party singna lamdam asigi miyam gi awaba khangsin nadaduna lairiba si Regional Party oriba MPP mapangal kankhatlabadi National Party singna sing asida pada tambibagi tangai fadaba adu lakpana Mikhal pangthoknanaba firep asi laurakpani Manipur miyam gi ihul khangna thabak tawgadaba amatangairaba lamdam asigi political party oriba MPP da miyamna thajaba thambiu amadi saugatpiu haina mahakna makha takhe hauzik lairiba to iramdam reiba asi tangai fadraba miku asida koi regional political party amagi yamna chawba thaudang ama lakpa hariba thaudang singsi full fledged president ama si tangai fadana si ju mathau tarakpa adu oibagi damta Central Committee na warep si laujara matungda Mikhal asi pangthok chagadabni aduna hauzik lairiba iramdam sigi tangdu leita daba phibam asida Manipur People's Party na halaman jingi haktakta singthaningai oiba thaudang kya yakibagum khogi lakiba mirol asina su tangai fadana leiba ke aruba tanja asida ningan naba leitana iramdam asigi issue kya da khoi saruk yajagani matam kya gi mamang dagi layaklaba khoi territorial integrity amasung ekhoi itias ikai khumnana amasung community miyam sigi apo mari sagatuna khoi state asigi lengak londa saruk yaba ngamna honagani
Manipuri Autonomous Council lanai wafam nate Assam da leriba CSO khudingmakna demand tanba yai amadi social media gi khuthangda Young Manipuri Council Assam YMCA bu aki khangpirak pathong bu condemn tawi haina Young Manipuri Council Assam gi President Roman Luangna ngasi Assam gi Silchar Panchayat Road laiba Young Manipuri Council gi office da pangthokhiba paw gi mifam da haikre mahakna makha tana Young Manipuri Council Assam sem khraba matung da YMCA na khunai asigi yaifana bagi damak thabak thauram kaya lepalaitana paikhalakle Kanagumba lanai amadi luf amabu hakthengnana ngangkhiba leite pangthokiba thodang khara adusu miyamgi minungsi amadi atopa lup singe matengdagi mapung fana pangthokpa ngamkhibani hariba lup asina Manipuri Autonomous Council tanbagi ehausing sangsinki maduda chada marifutara mapan awaba mayokna rakhiba ichilenau sing adu kanasu nate YMCA da yauriba ichilenau singni sahisi megi tangkunga mangada Silchar Rongpur da tongan organization singa punsinduna Manipuri Autonomous District Council gi matangda coordination demand committee ama semkre committee asina makha tana wat horiba organization singa sunak sinna thabak tawminana ba khonari haike ngamja akoina pamjarabadi akoina matamduga akoy yam kasi dijok tawba jai mamdi ai sama president oramani ai gi nak da pham oye da pham basina ju executive body gi pajawa mangtani adu bo akoina dijok tawdi maramdi akoina adu do lai kalabak mayam mangda adu taw matamda akoy masin mangda akoy yanadaba adu mayamna mitopsina uwa phajati habi maramna akoy zilemna akoy ame thawsare haraga akoy yam ka phom tawjabani akoina yam ka phom taro matung dagi masi akoy lebak mayam intellectual mayam da pullaga akoina lebaki oiba thabak mayam mato ko matam sida akoina ngasi foba organization ma hulangang kide amya su hulangang kide maramdi amya de ko ma hol purina ko ne khangi adu ngasi akoina ngang ko maramdi akoy gi haiba amya gi sibe preser masana masabu sibe preser ni haija mahakna akoy gi matang da jamna haidi hajada ba mong da ngang pase asi jam nungai te masi jam kana kanem tawi haiba gi matang da koina masi press release tawjab Kaisam Bridget High School pasoi na sinduna handak chahi sigi ISSLC examination da pass tawrakraba school asigi mahiroi singda pukning thogatpa incentive cash award yenthokpagi tharama mangasi school asida pangthokre tharamadu school management committee gi president K Binod Babu secretary TS Krishna Tombi SP Railway M Lilabati headmistress na singbana maruiba music oina sarugya ki bagal loinana mahiroi amadi mama singna sarugya ki Thangta Federation of India के मिलेंग मखादा हुएल लालोंग थांगता एसोसिएशन मणिपुर न सिंधुना था से तांग कुंट्रा फाव नुमित मरी नि चथगदबा नेशनल थांगता टेक्निकल ऑफिशियल अमसुंग कोच सिंगी ओइबा रेसिडेंशियल कोचिंग कैंप अमा थांगता संगलेन युमनाम हुइड्रोम दा इंडिया के तोंगान बा स्टेट तरागा मरी दगे लाकपा इंस्ट्रक्टर अबदि कोच निफुग तरुक न सरुक यारदुना हौदोक्रे हौदोकपगे थरमदुदा वर्ल्ड थांगता फेडरेशन की ग्रांड मास्टर डॉक्टर युमनाम प्रेम कुमार फेडरेशन असगी डिप्यूटी ग्रांड मास्टर थौनाउजम प्रियो कुमार डिप्यूटी ग्रांड मास्टर हाइक्रूजम चा बाबू सरुक याखे थांगता हाइरिबा मसाना सी चही खरगी ममांगदगी नेशनल स्कूल गेम्स अमदी खेलो इंडिया यूथ गेम्स तसु यावरे अदुबु इंडिया ऑफिशियल अमदी कोच सिंगी अवार्ड पलैरी अदुना इंडिया लेंगाकना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन पौतांग मतुंग इन्ना थांगतागी ओइबा रूल्स एंड रेगुलेशन असि हौजिकती कंप्यूटराइज तौबना मरम ओइरगा मतम मतमगी अहोंग कया लाखले इंडिया की स्टेट की कोच सिंगी चप मानबा रूल्स एंड रेगुलेशन चथा हननबा पांदमदा Chahi Khudingi coaching kemasi sinbane haina World Thangta Federation ki Grand Master Dr. Yumnam Prem Kumar na fongdurakli. State Thangta da phuna bada makal ani le adu individual da akoi gi makal ani hum thona khaidui adu jing do state Bharat ki state ki angang khai jing si participate tawjaba yana na bagi state mai coaching chai khona kawraga pangthok pani ngasina ahan mani adu state da akoi state taraga mari manga gi akoi gi instructor sing lai mayam ubidi dungai Loislakpada hauju faw gi maru paw amuk hanna pijari Lambi satpa ngamdabadagi governor na helicopter tongduna lakhibadu ikainingai haina hanagi chief minister oibo vina haikre Amadi Gwaltabi gi thogdokpu yaning da bagaloina na governor na miyam da lale haina sengdokadabane haina khongjang leptana changchili Hauzik faw bugi onedi Manipuri paw matang se loijare mireng tabri upuna mokpo mokka hanna khurumjari